Vivin čarobni svijet. Ko pita, ne skita. Tata, 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 tata! Zdravo, Bibi, zdravo, Bobi. Želimo te nešto pitati. A ne nešto, nego o nečemu. Mislim, o nekim stvarima, da. Pitajte, pitajte. Baš mi je drago kad ste znatiželjni i želite učiti o novim stvarima. Tata, odakle dolazi voda? Odlično pitanje, odlično. Ali prije samog odgovora ja bih vas nešto pitao. Znate li vi točno što je voda? Pa, voda je tekućina. A, da. Tekućina bez boje, okusa i mirisa, da. Tako je, odlično, bravo. Voda nema boju, okus ni miris. Na zemlji je možete naći u 3 različita stanja. Na normalnoj temperaturi voda je tekućina i to je njen najčešći oblik. Na 0 stupnjeva voda prelazi u čvrsto stanje, odnosno u led, baš kao ove kocke u čaši. A na 100 stupnjeva Celzijevih voda se pretvara u paru. A, da. Puno hvala, ali striček tata Tino odakle dolazi? Jako mi se sviđa vaša žeđ za znanjem, djeco. Voda u prirodi je u konstantnom pokretu, mijenja svoje stanje i kruži čitavom planetom Zemljom. Od topline sunca voda isparava iz oceana i zatim stvara oblake, a onda se vraća na Zemlju kao kiša ili snijeg. Jej, kiša! Kiša, Bibili, kiša i snijeg ispunjavaju rijeke i jezera, pa tako dobivamo vodu za piće, za kupanje ili za zalijevanje vrta. Ožednio sam od ovog razgovora. Striče tata Tino, mogu li dobiti jednu čašu vode? Pa naravno, Bobi. Voda se treba piti redovno. Evo i tebi jedna čaša vode, Bibili. Zašto? Pa zato što je voda neophodna za život na zemlji i svim bićima na svijetu treba voda. Voda čini više od polovice ljudskog tijela. Tata, a zašto mi osjećamo žeđ? Oho, još pitanja. Odlično, odlično. Žeđ je signal tijela da mu je potrebno još vode. Odraslom čovjeku treba oko 2 litre vode na dan. Ali djeci treba malo manje. Onda bi ja molio još jednu čašu vode. Imate li još neko pitanje, djeco? Da, imam ja. Striček tata Tino, što je to zrak i kako nastaje? Čekaj malo, tata. Imamo mi za tebe cijelu hrpu pitanja, ali bolje da ih ostavimo za drugi put, zato što sad trebamo ići u vrt. Jel da, Bobi? A, da, može. I puno hvala, striček tata Tino. Ma nema na čemu, djeco. Dođite opet. Sigurno ćemo ti doći opet. Da. Jej! Hvala puno, tata. Jeperepe! Što sam ožednio?